naši, ono, uzeli su direktne kvote iz filma i kao... Ali oni pokliča. Jo, jadan ovaj čovjek. Moj dečko. Pa da, sve vreme sa maskom. Ali pokliča. Ja ću popala da staviti. Skroz su dobri. Ne, ali pazi, to je dobra fora jer ti uđeš u scenu, faktički. Ono što ne možeš u filmu da uradiš, ti ovde uradiš, jer znaš film napamet, Slika je kao... znači najbolje, uzeli su najbolje scene kroz film i obradili ih. Sad ti možeš faktički da osjetiš taj... Treba slike staviti stali i Vičkinu jedan za prste. Ne, ali nema crveno oko Sauronovo. Oni nemaju. Nazguli služe prstenu, ne Sauronovo. Oni su utvore prstena.